मखताबा पाउ पिजरी भक्ति स्वरूपा दामोदरा स्वामी श्रीपदागी हुमुद्रा मंगा सुबा बर्थ एनिवर्सरी थरोंग मरी लेना लालिबा नवेम्बर तांग 19 इम्फाल दा मियाम गी पीस रैली अमा पांगथोलगनी हाइना इस्कॉन गी सीनियर डिवोटी प्रथा सचिदास ना फोंदोख्रे वाफम सिंह असि संगाई प्रौद लेबा इस्कॉन दा पांगथोपा पाउ मिफम अमदा फोंदोखिबनी माना फोंदोखिबदा मियोबगी पुंसिदा पुनिंग वाखल लेताना शांति ओइना लेनेनबा एखोय मसेलगी मरकता पुनिंग फाउदोकनबा यामना तंगाई फदे भक्ति स्वरूपा दामोदरा स्वामी श्रीपदा ना पामचरबा वाखलोन फिदम मियाम दा खंगननबा महाके बर्थ एनिवर्सरी गा मरी लेनेना पीस रैली असि पांथोकदबनी रैली असिना इस्कॉनदगी हौरगा क्वागैचेल खागेमपली पीसुम सिंगजमै कैसामथोंग कैसामपात तारगा इस्कॉन तमना लाकनी रैली असिदा चिंग अमदी तमदा लेबा तोंगान तोंगान जाति कया अमदी मपानदगी लाकपा मियोय कयाना सरुक यागनी हाना फोंदोखि हंदक चही असिदा नुपी ओइबिसिंबु इजन मांगहनबा अमदी मोलेस्ट तौबना चिंबा थौदो कया लेप्तना थोरलिबा असिदा यूनिवर्सल मादर एसोसिएशन अनुनांगबा फुंदोरली नुपीसिंगदा चथाबा असिगुबा थौदोसिंग थौतनबा मरा लेबसिंबु मतिक चाबा दंदी पीबीनबा मरी लेनेबसिंगदा तक्सिलकली अमदी जेएससी सिंगना चंगसिलपा खोंजंगदा ऑर्गेनाइजेशन असिगे लमलोंग यूनियनना अंगंबा मतेंग पांगनी हारी मणिपुर चाखोननबा होनबदा भोट पीबा पीदबा भोट काबा कादबा लेतना पुन्ना चाखोन मिननबा होनसि हायना एग्रीकल्चर मिनिस्टर एमडी नसीना लिलोंगदा लेबा दारुल उलमगी किचन कॉम्प्लेक्स संगाबगी थोरमदा हाइक्रे किचन कॉम्प्लेक्स असि एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट की सेंफमना साबनी ngasiगी संगाबगी थोरमदुदा एमपी डॉक्टर टीएच मनिया MOBC साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी एमडी अमीन शाह एक्स स्पीकर डॉक्टर मनीरुद्दीन शेख अमदी थौबाल जिला परिषद की मेंबर एमडी अब्दुल सलाम याउखी ngasiगी थोरम अदुदा एमपी मैनना हाइखिबदा मतम हाइबसिना लाक्ट्रबदी करिगुंबा अमत तौबा ngamloi aina matamdu laklaba matamda thabak tौबा ngamgani haina phongdokhi मिनिस्टर अब्दुल नसीरना फोंदोखिबदा ममांगी पॉलिटिशियन सिंगना तौरंबा अदु काउथोफम थोकते मखोइना तौरंबा थबक अदुगी मथक्ता मियांगी दमक कानगदब थबक कया तौबा ताई हाइना महाना फोंदोखि बिल्डिंग की अफवा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंगनना बुखनबदा लिलोंग केंद्र की प्रजा पुनमक तमसु अतोप मकावती मुस्लिम पुनमक मते पांगियु है की मैकेजी तै मैसेज से हम समझरी केएसए की तरेलक सुबह मपो कुमोन गमरी लेना ngasi संगाफम द लेबा डीएबी पब्लिक स्कूल दा महौसागी खल काइथरपगी सक्तम अमसुंग मसिदगी कोहनबा लोइनना एनर्जी लाइन फंगनबा उपाय हाबे हिरम असिदा डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंडिंग कंपटीशन अमा एसोसिएशन असिगी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न सिंधुना पांथोक्रे कंपटीशन असिदा ब्लूमिंग डेल स्कूल की युमनाम राहुल ना आहनबा पोजीशन ताक्रे हौजिक छानबगी पाव ngasi sanabagi pauda softball association of india gi miye makhada manipur softball association asinduna khumala pa sports complex satharapa kuntra suba junior national softball championship ngasi loisin kre punna state taramapan gi sanaroi chatruk lomna saruk yaduna chatharapa championship asi loisin bagi thoramda agriculture minister abdul nasir championship asi gi organizing chairman mla t mangi babu singha yas ki parliamentary secretary m prithviraj mobc ki parliamentary secretary md amin shah amadi championship asi gi working chairman MLA E Chana Thorum Aduta Saryaki championship asida Mai Paklaba Singda Manamatham Singh Yantoki Nupi Machagi best pitcher da Delhi ki Pritam best hitter da Kerala ki Aswati best all rounder da Punjab ki Pradeep Kaur championship asigi Nupi Machagi third place Delhi second position Punjab aduga winner na Kerala na oikre Nupamachagi best pitcher da Chhattisgarh ki Deepak best कैचर द मध्य प्रदेश की किचन बेस्ट ऑलराउंडर द केरला के अमन चैंपियनशिप असिगी नुपामचा की थर्ड प्लेस केरला रनर्स अप मध्य प्रदेश अदुगा विनर ना छत्तीसगढ़ ना ओइख्रे मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन असिदुना डीएम कॉलेज के इंडोर स्टेडियम द चथरकपा कुंट्रा मरीरक शुबा स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस चैंपियनशिप की लोइसनबगी थौरमदा पीएचडी मिनिस्टर आई हेमोचंद्र एमएलए कराम श्याम अमदी मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर केएच लोगन सिंह सुसरुया के ngasi sanakhiba junior boys singles da Imphal West की केस बंदा कुमार ना थौबाल की AK Chawubu set Marisinoda junior girls single star Imphal West की मोनालिसा ना डिस्ट्रिक्ट असिमा के पी जितामकपु माइथिबा पीदुना मोनालिसा ना विनर ओइख्रे यूथ बॉयज सिंगल स्टार थौबाल की KSS उषा किरणा इम्फाल ईस्ट की
boybu set maris anida women singles da Imphal East ki S Thazamambi Devina Thawbalgi M Ana Devibu set marisinoda aduga men singles da Imphal West ki TS Dharmendrana district asima ki Y Dinespu set marisinoda thoikre Mapar Kangzebung da chathari ba taruk shuba Manipur Polo International Ging asi sana kiba ahan background da England na Germany bu goal mapan sinoda thoikre anis background da Thailand bu India team A na goal taret ahum da maiti ba pikre hayeng ahan background da India B Manipur amadi Germany na sanagani aduga anishu background da India A ga France ka sanagani Paika scheme ki makade Imphal East district ke oina chathariba district level lower level football tournament ke ngasi sana kiba taekwondo gi match singda sawombung block ki nupa macha amadi nupi macha na team champion oikre loisinbagi thoramda yas ki DYSO Nirmala Tasu saru yakhe Mr. Manipur English ni tara throwing asi All Manipur Bodybuilding and Fitness Association asinuna asahol da pangthokre punna bodybuilder yankai humdoina junior senior master amadi women fitness contest pangthoke junior ki category da first position takram singh adudi 55 kg da calisthenic health circuit ke RK Roshan Singha humfu kg da YPYSM gi Narasingha humfu manga kg da NG Julie humbudra kg da calisthenic health circuit ke Ibotomba Singha aduga Humbuta manga kg da YBB gym ge Ningthozam Suras na takre loina junior ge overall su YBB gym ge Ningthozam Suras na takre master gi chahi yankai makhada YBB gym ge Dinesh Chandra Singha aduga chahi yankai gi mathakta YBB gym ge Chandam Indra Singha na takre women fitness championship ta centimeter chamaga humfu gi makhagi nupi sanaroi mangana saru yaduna athoi ehan tanake Moirang Hanuba Youth Development Club na sinduna si 3rd state level open ipu cash prize cricket tournament hodokre tournament ase hodopagi thoromda Patsoi Jilla Parishad Thokchom Sumanta MYDC ki president Mangilal amadi atai pradhan kaya susaru yake Makhataba Pauda Manipur Sarkar ki tourism department sinduna chathariba Manipur Sangai Festival English ngani tarani thoi ngasi numit mangani sukre ngasi mangani chanba numita suti numit oibana Manipur gi mafam kya dagi myoi cha kya na hapta kangjebung amadi bot tamna thamjina rakhe festival asida ngasi cultural program gi oina district singi pangthopa program gi saruk ama oina Churachandpur district ki pangthoke district asigi manungda khundariba tongan ba furup singi nat ki oiba thorum kya utke loinana Manipur Sarkar gi masak naiba myoi sing loinana NEC gi member amasu ngasi gi thorom adu da saru yakhe Festival asida Manipur ge entrepreneur ani SRM equipment amadi Mayol energy solution anina solar gi matengna Manipur gi mai gi awaba mayok na ba si kokna na ba tongan ba item kaya su puthoktuna uli SRM equipment ki managing director Manoranjan amadi Mayum energy solution gi managing director Debzitna Manipur gi praja sing gi damak yengnaga khwaidagi mamal tabada lupali sing mapandagi tarani thoi fawbi manungda solar panel sing sizinaduna yum amada mai thanba yaba loinana pung ani rom television yengba yaba system kaya su puthotuna miyam gi puning chingsin ki leslapda maroi ba pamukana pizari Manipur de inland permit system chana hanana ba Delhi da khongjang changsin kre Samasama chokotpagi thak na traga chang asi samasadu da leriba nupi amadi angang singna tai haina deputy chief minister ga khangam na phondokre amadi kuntra suba junior national softball championship ngasi loisin kre ngasi gi ISTV ni pizaba pau mata su sinjari miyang tabri sumwa mukana khurumjari